Tātou teo mai tātou tāpua I malama I lumbo fuali. Hallelujah. Ile tau wha malama ina le pena lea. Wai sila fia. Hallelujah. O lono inga. A whai wa mātou wa mata mea. O oe fo ilea. Tātou umalea. Hallelujah. Leanga wa. Au maisa au tu vampeo. Leanga o le ata lea o le malo le langi. O le tupu le taimili nei. Hallelujah. O le ase wha mauninga. Na moe umar to sifulu. Ai le lava le tapenanga le sito lima. Malam lama le tala matai o lusu lima. Lono winga. Leo tātou iloa malam lama. O se toe tapu e ina o le whatuatua. Ina ia tū mau. Ina ia ngawai. Ina ia iai le alu alu iluma. Leanga wa tātou iai yaso muli muli fa mai ele tala Timoteo. Hallelujah. Fatolu nanu Yesu te talo. Fatolu fo ina sau Yesu fa fangu le so. Hallelujah. Upula le Yesu na failo lona taitai e ngoia petelu. Tatou matahala. Langa tatou te no le taimi. Hallelujah. Le lawa mai se fa fangu le nei fiafi. E fa ilo ina ia mati e ilo tatou wo ile tua. Tatou te fia ia le langi lea. Hallelujah. Vi ia la le tua ia se fa ilo ngai le. Ia tele ni mta upwe. Ko ngeki umba mau ai le malo lea. Au se lui tau le fiafi. O se toe langa ina lea pe o le manava eskielu ivi mamangu. Fa ia tu ile tua fa fenga fa mea ia. Hallelujah. Sili le tua sao le tangata na sili ai. Sao le tali manava. Hallelujah. E tala noa ile tu fale nganga. E iai lo tatou taimi mo lo tatou taiau. Le aso la le nei na fai ova tatou te oli oli mo fia ai. Tatou te o mai tatou te mafuta. Tatou te fia fatasi. Pawa le suafa. La le no fai tau ino le tua tu wala na pule. E ui pule uma. E kasi ale pule. Hallelujah. Ya, ia le tu le fiafi. Ya utatou masani fa moi fa penei. Ole taimi e tupu ai ma le fa moi o le aso ma le aso fo I ma le mata inga tila. Ya o le fa moi o tau nu o la au le soifua. Leo o tatou ala langa I le nei aso. Le tioa le tupu ta vita alanga I lana salamo salau no su ma le fa. Without God, He can't do anything. Ana le se no yova na ya te I tatou te le penei. Ave la vi inga ile tua ala fa solo tatou por kalame ne fiafi. Ya o le la tu ina tu lo ile pese Yosua. Umar pese Yosua e lua ni vaenga wa vai nai. E tasi lava. Ai o le lua vaenga ia. E su e ina ai. Le moni o le tangata tas. Hallelujah. Langa o le talanga a musa tolu fa upe fa limba. Hallelujah. Ele me faino fe o intangata se lua pe ale le tongata stas. Ale fia filnei o lua vaenga o fa ngoina ya Mose mai Yosua yo e malamala ya Mose o yo koko. Yosua o yo pelu. Ya o se o onga ma se ata fa solo le ne fiafi. Ya o le tala le to ina. Au ane e foi. Ele ia vea se fa arumanga mana ia mo o e mo atayau. Ya o le ata pena mai Yosua ne fiafi. Ya ona so olola ia male item a Mose ia ona tu la ilo leo le upu ale tua le ne fiafi le au au te le fiafi ia tatou te fa longo se fe au muri mai ia tapena mai Yosua ele la to pese ia ona tapena mai leo le skit faitala Mose ia ona tatou tapena le tatou te fa longo se fe au muri mai le fiafi.
O i lato uma wa sauni mo le nei fai ngā malanga. Malanga i le malo le atua. Numera fitu 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 mo le malo le langi. O i lato uma o le avalawina o lato ingoa. E ao na mana tua mai lau ticket, low passport. Mo le whataunuina le nei fai ngā malanga. E le mawhai lava. Ona e awai le nei fai ngā malanga. Pea a le iai lau ticket, ma lau passport. Luisa, papali'i. Ticket, passport, sala au mo whainga malanga. Faalinga mose. Mana mia lau passport, lau ticket. Faalinga. Ngat passport e leise ticket. Pe lau ticket. Ngat passport le mele u mai oi. E leise ticket o yang tatonu. Lelei. Alu te saili mai lau ticket langa i lemu fai ona e alu malanga pe ale ai le ticket. Lua pe name. O le tau longo mana tua mai lau ticket ma lau passport mo le malanga. Passport, ticket, tala au mo whainga malanga. Whiangai, ticket, passport. Tala aul malanga. Pase se sua fai a pule. Falong mai le su. Pase se sua fai a pule.
lau tiki, lau passport. Tala au manuia malanga. Falou no meio de passes, sua feia esse. Passport, ticket. Tala au feia blabla. Le passé c'est soit Faya Roof, allow ticket, allow passport. Tala au manuia malanga. Ya, ma watapunia nei le avano le fainga malanga mo le malo le langi. Numero fitu 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 mo le malo le atua. E mo passport le license. Lema fai e watu malanga. Mai fa sila tu watapunia nei le fainga malanga i malo le langi. Ma ila tu manei wa saufanga i le ola i whavavau. Hallelujah. Au ona le ngai malele fa maoni. Ina lua tuia i le me o ia i le sawhaitangi a we malele ni wawa ni fo. E manino, e malama lo loto le nei a fiafi.
Ine ava noa lo tātou tau mawhai nei ai. O le alai le ola e whawawau. O lo whaatani mai lo tātou ta mai lai. O le suafo Yesu. Amen. Tātou tūla i watasi. Nganga whaloalo, sei whalo mai lo lima. Talo mai le atua. Hallelujah. Asia o unga. Na whaatino uma le lame ma le tala. Tal tonu leo o tātou malama. Ia le atua le fiafi. Le tātou tamo enga le whale nganga le langi. Ele lama le tātou talia ino ke riso Yesu. Ai fa ye misi le metas wala valenga e tatou tele mawai e tatou fa longo la se fa so tai mai le langi ile la langi e fa ta pena ile tanga ta fa to tu le nganga fa lo avista una pati fa fe lo ya tuai le sunga ya pasta Calvaria. Hallelujah. Hallelujah. Tātou wala leilano I mamalu le tua. Hea. O loo inei ia le nganga o le tua. Nau so atu le titi ale I whaia la utau talanga. Ia monia awa pei o ata nei Fatino lo vavea wa afangi ka ko vala au le am se le saurunga but e ai vai nga taua mo lo si le fia pa wa le me fa afta yo lo mo pe le no e tenga luai o le no e tenga luai o le me sili ona taua ile tangata ma le taimi nei o le finanga lo le tua ia tatou fa tau no le finanga lo le tua ai le ipo I believe the most important thing for us to know is the will of God to be done here on earth. It's the will of God. That's why we're here. Walan tatu o mai, ono le finangalo le tua. E leo se to fala inga ya ona le tua, mai se folsunga ya folele ya tole foa. Le ai, wa uma ona fatu langa le tua le ne yaso. Me foi le leo no tua tu malo fia, malo oli. Fa taia ina wa ulu fle mai la ngona lava le mamalu le tua ele o fa lo ngona o tatou tino le ai te la ngona le tua I lo fa tua fa ta lo fa tua I ma le nganga maulalo I le lo sunga le tama le fale mai se fle tua o se foi pa io le kalesia yon tulanga fa lupe mai se foi no fa ta lo fa tu no fa ngai so se fa fa tulanga te manato le tele o tou yo nisi foi o lo tai matanga ruenga I le ri e pe ana sau no na ona o tatou o mai fatasi I le nei aso tatou tele o mai o ai tatou po fe ke sa wai o le e fiengi o pulo o tatou o mai fatasi ono tatou o tangata o le malo le tua e le o ka ko nganga ka vo I o le loku le ma le loku le o tātou mai ui aina ese la ma fata whaitau langa o lo ngālu nui ai pule le tangata I le ingo lana lotu. O tātou o mai a ono le malo le tua. O le whalau te lenga o le pule le tua I le lano langi na nei. A wai moni a whamai tā vita e tū le pule iova. E tele fo I mawhau whaunga o le talala le Solomona. Pai mai Solomona e tele lava mawhauwhaunga I le loto o le tangata ai tū le pure Iova. Many are the plans in a man's heart, but God's purpose stands and prevails. Po lea lava le fia pupule o kangaka o lo whai ngā mālo I ke I le tua e kua le pure Iova. Awe sau paki I le tua siri ese. Ia mātango fia saunanga o ne fiafi. Ia o te loa ia o naua se fia lo nei tangata me se foi ia lo matou malanga me foi manisi na onisi le fanau me se foi le sunga de minstale ia lucky le na sau o mai lo ai pele so sani le tatou la unga le fia pa talo fa toto al sunga Filippo ia te lo na Filippo de te lo il nei fia le faina ma lo nga lueli ma lo fa toto
Ma lo le ngā lulu le ngā ruenga le tua le ua whaifo fo i ngā ruenga o nei tau sanga. Ai wha ma loa tua i le whaife au. Ia ono le nei fo i wha manatu o toi au mai. Ia langai mana o mia umai tātou le mele ka o le revival. Ia le lalau tala no atu le me mafuai le revival. E le o se revival vo le se ilonga e kauke manga o ai. Ai ka ko whaia requirements o le mengi le revival. E revival aso uma. Pe for ngai aso. La pena tātou talo le tua. Mātu e le i o mai fua. Ana le ai lau whaatananga. E le tupu le fiafi le nei. Po le a fo ini fuafuanga lau au auna e mai se whorpa i o lau whainga ruenga ma le ka le sia. A le ua tō lau pule. O whaia lau whinangalo. A fo inga ruenga whaala ve lave le pongi sā ma le malo le pongi sā. E le ma whai lava ona malo. E malo lava au fuafuanga. Ua tā ua ia i mātou ro mātou whaatau nu o lau whinangalo. O le mea tā ua le i o mātou loto. So sani mai ia vea le valea ma le vai o le mea whainga ruenga. Ia whaalia i lau lava mana i le nei a fiafi. Whaamanuia lau o fionga i o lātou whinangalo mo mātou loto. Amene, amene. Ia, so lau tusi le ngā ruenga. O lo tātou la ngona whaatasi le ngā ioi o le nganga o le tua. Ia, ngā ruenga mtau pue lua. Turn your books to your Bible to the book of Acts chapter 2. If you fear, say amen. Hallelujah. Ngā ruenga mta upue lua. O te le fia whaia le tala le masani ne whaia isi. O mea whape ngei e mangongi mai lori mea ai lava loa le ai. Kauke le i o mai kauke ai. Tu loua. Tātou o mai ono le mea lea. Whaftai fwoi le tu mua mua le upua le tu. Walanga le kele fwoi o ngi mea. Karu fwoi mana roko mai ma Filipo le Assembly of God lako. Ia e whaamuri muri a le upua le tu. Ia nga whaia ele o le upua le tu. Me siring kaua. Ia o le isi avangoa. Ngia fiafi. Ia pe kauke o po lea. Ia tātou fiafi e whaalonga le upua le tu. Amen. Ia se vaitau mo le fwoi upua fast furulua. I'm sure you're very familiar with our text tonight. This evening. Acts chapter 2, si sila di fo upo e fast fululua. Upo e fast fululua ngā luenga mta upo e lua. Sila lo fo i tau fo upo e fast fulima, fast fulono, fast fitu. Ngā luenga mta upo e lua. Fo upo e fast fululua, fast fulima, fast fulono, fast fitu. A whaila umolo tu spaia na maila, God is good all the time. Ia whai tau mai la o tau wha leo tele mai whai tau inga o tātou spai. Ia. Praise the Lord. Hallelujah. Ina ua sauno mai ale au ele nei afiafi. Nei famoi moi. Sa ufisili la au le tua. O lea se fe au e whaingofia i ona whaola o la ina pelo manto fia i a te oe. Whaola o la ina pelo manto wola whatuatua i a te oe. Whaololo ina pelo manto wola ngā lulue i a te oe. Ai le io i le aso e te fio mai ai. Ia, ana o mai la le tusi le nei. O le tusi a ngā luenga le ngā ngapa ia i soifuanga le apostolo. Hallelujah. O te fia tala noa ma wha malosi tātou le ainga o le au whatuatua po le ainga o le tua. I nei vaenga i lima e ma whai o na whaola ola ina i pea. Lou soi fua whaatali le sau Yesu. Pe sau kai au Yesu,
Por sikianga, pe koe lima kausanga, pe sau ngeire umala ulaunga, e wha malo sia umata tau I mea ia sa tupu ina ua fio maile ngang pa ia leas Pentekoso. Ao e wha tali. E ili pesiri na whai e lesi tangata ili tangata lau iloa, voi le sila fia ia Martin Luther, King Martin Luther. King Martin Luther, mati sila lesi tangata, o le aso mangaku ili koe fio mai Yesu. O angia o me whai ke o sau le sikianga o misi. But mai le kali e lea tai longa. Keep looking up for the coming of the Lord. And still plant apples just in case. O le tō tele o isi kerusiano, na o le tape nganga e alu I le langi le bere pisi ai. Ai leo wha maoni ana me le whailano nei. Ma lo le wha kokoa. E kau le fe kau I mawhau isi kanga religious minded le kana lea. A o le tala leo te whai atu I ate o e sao le leia. O le tatou wala awina, e leo le saungi e sola I le langi pe akele whawhika auri. Pe akele mai. Pe akele whainka, o ka fialu, o ke mapu aku le langi, le ai o le malanga le angalu, e leo se malanga e sola I sesi mai o ngā kiuke, e maunga whaiva, o le malanga e alua, e le pule e whaisisi o ka koupe o a whea, e saua I e suia. Aua le ka mo whaika ko e speculate le kaimi e umai mea, o le mea ngā le tu e whai. Ai whawhetai le tua I sauninga whapenei, e la ngona I le siu fofonga o le tua, e so ani mai a tātou. O lea lai ta oto I le roi e kale sia lea na whanau e le nganga pa I le Pentekoso ia meka uo. Te fia tala no I lifestyle po a mionga e te tau o na tātou wawa ai te toa ia I whaale nganga mo le whaalau te le ina o lona whina ngalo e le I whamei Yesu. I want to talk about some of the lifestyle, kingdom lifestyle for expansion. Ia msalo e mamala malei ai fasa mo le upo le lifestyle. Ia o le winga ngaka. Amen. Amen. O mea ia la utala noa toi e lima. Van veka ko lau. E le o ngi mea fo I e ke whaia pe a o sa ilonga e muro lima. Pe se ilonga I iso manga onga whapikoa nga I kakalo lo rea. Nga I vivi I lo rea. Le ai. These things are supposed to be the lifestyle of the church. Like worshiping. Kako kalikongu kei lore mong wia I loko I ka loko ringe fia fia kako viinga. A le viinga la ele o se me fai whakau loko. O le viinga o le vaenga o loo langa. Ko kongu I fafo ka vale para whainga ruenga. You worship God as your lifestyle. And you say amen. O vaenga ta ua I e kako ke kao fiofi ma mawinga o ngai umaya. Langa o mea sa kukupu le roi kare sia inga wa fio mai le nganga pa ia o mea ka kaunga ko muri ka ai. The early church is supposed to be a model church for all the 21st century churches. Lau e kare sia o ngei foi ngā ruenga so se ngā ruenga lo whakarikari aku li sawa Yesu o mea lava iang kukupu le roi kare sia ka kouke muri ai. Mea mua leva mai o le lifestyle mua po le amionga mua e kaunga e soifua wolai o le lifestyle leo langa o oina. This church that I'm talking about, the book of Acts talks about, they were known by their willingness to learn the word of God. Langa leva mai sa tu mau pea I latou le mata upo le apostolo. O le maka upo le apostolo o lo rifenga I le fionga le tua. Ave sa upaki mo le fionga le tua. E ronga ngai kai mea leo langa. Pe ke whainga ruanga le factory, pe ke whainga ruanga le ofisa, pe ke a onga ringu meske. Pe ke saru a wala tu lou foi. E manga o mia lea o au inga. We all need upgrading. O le kako o langa whaale nganga fo e manga o mia lea o au ina. O tangata fo I o le au whaatu tua e a o au ina I la tau. I le fionga le tua. Manga I ke usa upo se stangata. O le ivas fruiv pa senge o manga ke u iai ma u iai. Lai le kuspa I arong kari. E la ikiki asi vaenga ma gongi mwhainga whaia onga o ona le tua whaia onga ia te oi. Your spiritual mentors, your spiritual teachers, your pastors. E la ikiki asi pa senge o la kouwa so swangi. A o le fionga ia le tua ngai au au. O lo ka oko ai le ke le o kali mo oe. Can you say amen? Lona winga sa veho se e kale sia nau I le o langa o ina.
Fa mai ia le apostolo Paulo lana tusi lona tari fa le nganga o Timoteo lana tusi muli ana tusi o loina fa salaina I Roma I lalo pulenga le tupo Roma. Fa mai lana tala Timoteo o tusi pa ia umalava lua le Timoteo mtau po tolu foi po suma leona ma suma fitu o tusi pa ia umalava mai le nganga o le tua ia o ngai o fa tolu fa poto ai. Ongos furuongo tusi o tusi pa ia. Tolus fluiva tusi o le whengenga tuai, luas furfitu tusi o le whengenga fau, a tu whatasi onos furuono. Le winga nau tala Paulo, tusi pa ia umalava e mai le nganga o le tu. Au sau pati le nganga o le tu. Na au mai la le fionga le tua, iau ao mau lima. E le au mai e kau o se kusi fai loku. Au ai maa e whara o whea kurmele, ta ua foi mo tatou foi whea. Oh, it's the devotional book. No, it's not. A fa peo se kusi fai loku, lo winga se ilonga lai fai kako loku ko ai fai kaua. Ah. Hallelujah. Ole manato Paulo, ole tusi po a fionga le tuela na lui lona tiri falenga. Na au mai fai kaua li kanga kai loai ala tua. Sui ai longa o langa. I believe the bottom line of the word of God is to change our lives. Sui ai lo langa. Pea fai tau mai fia tausi. A re ngata ilea, sau ni ai oe maa umo ngā ruenga le lei uma. A faila o le soul purpose lea, o le fionga le tua pe o Paulo, le pale tala Paulo, e le ngata e sui ai lo character, sui ai lo soifua. Mai le whaale tonu ile le lei, mai le amio mama, a whaale tonu ile amio mama. Lono winga, a fai ele o whaatau no wina le whaamoe moe le sui ai le o langa masaungi ai ka kou mo ngā ruenga le lei. Longo winga lai le o whaakau ua kala puspa ia tātou. Au te tari tonu ila nei fia o nai whaatau no wina le fionga pa ia le tue lo soifua. Sui ai lo soifua masaungi ai oe mo ngā ruenga le lei. Whaafatai mo ngā ruenga le lei. So se meolo e whaia mo le tua. E le o pongi sa le langi. Lea lava so se mea. Pele I loa atu la una le tua o lo so I fua Iova. O langa sira whanga e aki so se mea. Hallelujah. Sa la tau fia I le o langa o ina. O le isi meu ke fia te le ai. O tau fia te le au una le tua. O ngā na sua tu sunga ia moe le o I le aonga. O uma le whātau sanga e po le tau sanga o. Wa onga I sisi fo ia onga. Ia e latu ato e nau e to ia onga mai lalo. Ia lea nei lo lova pe o ele aila. Waka kaunga vali au na le tua. Ona o le mea leo le loto fia o awina. Can you say amen? Ke ronga vo I tātou I le neia fia tauna ia te oe le langona fia o awina. Lenga o aso ia. O aso ia o le ngā wola mai le lokurungi Assembly of God. Apo tonga le. Ele o whare kongu loku ia lai mangu ia ngā ruenga. Can you say amen? O le kala fo isa uwha longo ia u yo aunties ma uncles wa whai ilangi le wholonga. Ka ko whalango lango I le ngang pa ia. E mai fo isa si a tea u ina o walu I le valus fulu lima I la ongtus pa ia. Wai pa ia ae koe anu le ngā onga ua lakang sau Yesu. Ya kongu a sau a Yesu lau ke le ongtus pa ia o ke anua. La pena u le anua ia lau ke anua o le upo le tua. O le mea lana I o tātou teimi o tātou iai. E a fio mai a nganga pa ia e wha manatu ma wha au ure mea ngai ki ngā ingai. So po whela wala sa ongu kuspa ia po lalo lau whaifi au ngai ke a onga wha le lei ei. O le wingo le manatu mua mua ia e fia I le o langa o ina. Can you say amen? Ia o ina wa langa le mafua ngā lea e o I fo I kangaka ia ongu kuspa ia. Ia e loa vai tonu le upo le tua. Ia e fia au auna I le tua. Ia e fia au auna I lalo le vainga le stangata. Hallelujah. O le memo mona na le ia I whamai, sa lato fia, they committed themselves to the teachings of the apostles. Sa lako fia ia o ina, mata upora o apostolo. Ia le li. O ama I o le nea fia. Hallelujah. E longa ke leo
o ngai kai mi ma le sao fo le technology ia wa kau li fai me fai iskanga ka nga I mea nga ai ngalo kai me fai kau kuspo ia au fa malosi le fiafi tau tuana ia e fiafi I le olanga o ina pe ona fiafi le uro e kalesia langa o vaenga ia ele e fai avunga le vaenga o langa. When I study the word of God, I do it as part of my life. O ke le suea ngo se si mafuanga, o ke suenga ngo le vaenga o lo olanga. Awa a fa pele ele lava le taimi fai tau ele fionga le li ima mana tu natu iai e fai ngata foi ona sui ai le olanga. Hallelujah. Vaenga lua. Fai mai sa la tau tu mau le mele tau o le fe so tai ma fau ma ftanga le lei. Fellowship ngai nga. Oi mai sa la tau fia ma tu mau le tau bola apostolo. Ma la tau fellowship. Ma futa leisi. Kasi la le foi a mionga po le lifestyle o le malo le tua te tauna e mamlama I o le mele o le faunga o maftanga le lei. They were known as a relating church. Fai mai ta vita o le tua o le faufale. God is a builder and he builds relationally. Po le alo makau kia I lau mea lofanga I malo waka mai ale fa afesoka ia I le mea lofa riskangaka. E iwa ngalu aru fufeke I le ulu ta utulaua. Ai lofa afesoka I lau mea lofa ma le mea lofa riskangaka bo le pese riskangaka ma le kangaka e kaane la au o ngā malie la I o le faunga o le viinga o le tua. Aisa, langa foi leo mangaku o e ngā oi. E le isa mea ka o se one man band le finangalo le tua. We all need each other. No man is an island. You are not an island. Failisca kayo ka fa ere o se moku. E ke manga o mia riskangaka. You need me, I need you. E ke manga o mia lo kinga, e ke manga o mia lo wo, ke manga o mia lo fai au. E fe so songi aku ya ke oi. Langa o le menga lenga fai ro re kalisia. They were known as a relating. They committed themselves to building relationships. I'm not against program, but the church is not about programs. The church is all about good relationships. Not fake, genuine relationship. Over ai mo meo loko e ngau I meo whakauvanga. A ko kongo le loko lokoi o ia mea e leo iai se mafukanga le lei. E fe loko le ngai. E fe whakusa I po ai e silia, ai e longa lua, ai e longa goru. It's dangerous. Pea ngai linka ano sa kangi ngai mea. A ia I loa o le lei o le mafutanga o e male tua. E fua iai le lei o le mafutanga o e mariskanga. Ka kukala ngolo I ngai meo mafutanga e sere mangaia. O lau attitude I le sangata. Au sawa vavai atu ia wauna le tua. It keeps me humble. Tau loa e le ngā wau le kūr ngā ruenga le tua. O lo e ngā lua le ngā ruenga le tua. O lo I whakongo mai kako ia le leilau attitude le sangata. And you say amen? Awa po le a lava le mangai o mea. E whale kongo lor ka attitude. Ia e kisawal kaka mo koe fo. Amen. Mafutanga le lei. Pameli tala se sanga tata mai. One of the shifte ka kaunga nga fisuia nga iei mea le kalesia I ona ponei. O le suinga le kau o le foilele o le suinga mai mai mea whaia nga I mafukanga le lei. One of the shift that the church used to make is a shift from events to relationships. Wa mai lo mafukanga mniskak. Wa mai lo mafukanga mtoina. Wa mai lo mafukanga mshaufanau. Wa mai lo mafukanga mlewauna le tua. Wa mai lo mafukanga mlisangata. Ya fshiri fo ya wa mai lo mafukanga mlisangata. Tanga taua bele nga lenga manatu le apostolo Paulo I tusi atu le kalesia I Efeso mtau po fa. Lon wepo tosu malua le mau fa pea. Aia o tau feanga le leia. Ia fe muti valea I lo o tau alofa.
Ia fe whaamangalo i o tau. Whaapeo na whaamangalo mai le tua ia te o tau ala ia ke riso Yesu. Whianga le lei, ia le lei au wanga i liskangaka. Ia e lo whaamangalo liskangaka pe a se. Amen. Ia e lo lulu se upo e pio da ilunga liskangaka. E au le lulu le upo e masaya e sasaya i lalo tuloua. Liskangata malo na loto tau mawhai. Words have power. O upo e aki e ilunga o upo fo i e whaavaivai e likangaka. Ia whai o e matangata e lulua se upo le lei. I le tonu o ngā ruenga le tua. Sokai. Ma ai le sokai inga. Hallelujah. So ta i lei. Ia le fua ngā fo i leo mai. Ia ka ke sokai i e pia. Hallelujah. Pea ngova. Ka kouke leo sa ka kouke leo leo koe manga o mia le lalolangi ni me ka o ngi whainga loku. Religion is the number one divider of humanity. If you study history, whainga wha le loku e oki el ngā kusa pese se me lai wha vea e oki e non kan kongunga wha le loku. Mea ngā leinga kua ke e ma condemn Yesu the religious people. My Lord, my King, Jesus Christ, never condemn any person. Even an outcast, people who are so out of position. But he only rebuked the religious leaders. Curse are you. Aisa, langa o kangaka ele o iai. Me e talanoma i le malo le tua. Nga o ngalako au mai o kangaka e kau whaofi le malo le tua ai au mai kapungi le fio ye. Mai Yesu e o ia o ko religious people ko ke le o ko kongo le malo le tua. Hallelujah. Ai le va mtangata. Ai fo i le va wa u mtangata o le fida ngalo na o le tua. Melon todu. Nei loa i la tau le mele ta o le tapua i whaatasi ma celebrate le maliu ma le toi soifo mai o Yesu. Fa mai sa la tau ai sa vai le areto i le fale ma le fale sa inu le waina i le fale ma le fale o alanga pe o ngā mea sa fai le kaimi lea i le senkuri lea. Ai o kako se longa e fai ape ako o kele. O le mele tupu i mai sa la tau whaamanatu pea i kaimi la tau te tarisua i. Le maliu ma le toi soifua mai o Yesu. Kasi lea kai mika ua o kako viinga, o kai mika ko ke celebrating ai le siri o Yesu. Siri ese pe au sua fai lima ia ta ua le sunga le, o ona le tua. O le li o le file mu, o le tamā o le whaavavau. Wa hai singo. Le tua malos, fai pule. Au ia suafa uma, ngai mamoli mai, au le suafa siri ngomalagas, he's a king. Because you have, Jesus plainly stated who he was and the very purpose why he came to earth. He never said that he was a president or a pastor. Even though he was a pastor, he was a prophet, the fivefold ministry, o vaenga umaya, apostolo perfecta, fai evangelia, fai aonga, leo mamoe, o Yesu umanga. Ai ngō fisiripi lako. O ai oe, ava mai Yesu, I was born a king. And my kingdom is not from here. Nga kau king o Yesu, o ior kupu. Ia avisa upaki mor kupu. Vaengala lea o loo vava aia nga iai lau tāpua inga. O lau tāpua inga o se mesili o na tāua. Ma lo le tāpua i wha maoni le tua. Ma lo tātou sami ina pēa o le sili o le tātou li o Yesu Kiriso. Ma na ia le luar ko nitom tāpua lima foi po sufa. Whamela po solo paulo. O pulu nau na wina i mātou e le lofa tu no Kiriso. Ina ua mātou manatu whapea. Na maliu le to'atasi mō tangata uma. A whaila na maliu le tangata to'atasi mō tangata uma. Lona winga ua oti tangata uma. Whai maila ia. E le ka kaulanga koe ola seisi mō ia lava. A ia ola mō ia nga maliu ma koe ku. Ma ngele pese renga makailika ko
Ave lo wola mo le li. What life is for? La le winga o tala whaifi au pa o inga tanu le tangata pa o inga hoti le tangata. Ua whaonga ina le ola mo le li. Whaonga ina lo ola mo le li. A whaifoi e te o lo e whaafonga mai e te le i a vea lo ola mo Yesu. Ia a kongo le pornge a vea lo mo Yesu. Ke le i loa lava le me kupu. A o le filifilinga sili leonga kaua. O lo whaatanga ina o Yesu le whaola. E whai maali i matupu i lo wolanga. Le ia seisi filifilinga siri aku longa a noa ma longa taua i le lalorangi le. Wa e whape atu o lo uola le le li. Whao ngā ue whai mau me whai ngā ruenga. Can you say amen? Nā mo stolo e leise si ola mo ia lava i le oti foi se tasi mo ia lava. Le nei pe ola pe oti o tangata o le li i tatou. Hallelujah. Pai le sangata o tafa ma lo ave lo wola mo le li. Mangua e kalavou. Mangua e malos. Awa ke whaakali te whaiala upo le siko inga nga ka aka ai le lalolangi maalu le malosi le lalolangi. Sau rova mai basta. Tui nato o waso retire i le li. Hako. E wingi o waso li kaya mo le li ua levanga e malosi e whai solo ai meo le lalolangi. A le asa e malosi. Awa i whaiala e ingei. Ia ave talavou lo wola mo le li. E vai atu e leise me sili o na taua. O e ilo le mafu anga e te ola ai, e te ola mo le li. Whedis kakanga i o kafa e te ola mo le li. O kako ue pisa ai oki i lor ngaka. Pe uo i kafi o lai. E o whai ai upo whai launga. It said that when somebody died, it's a tragic, it's the most tragic thing in life is not death. E mea ngau ki fia ia ui e kala mea o le malo. Lenga o le kala le vainga wha le malo. E le o le mea siling ma kui le oki. E siling o kui le kanga kalai ola e le ilo le mafua anga e ola. It's life without purpose. A whai e te sila fia o le ngai wha o ngā le leilo ola mo Jesus. Ma mea o lona malo. Ame sau paki le tua. E ke le popole foi polele kai me o mai il mana au le tua wa e mana malama le lei. Langa wa umanga i lo le mafu anga o lo wola. Ave lo wola. Whawhitai le li i mor pese. Vaenga lona wha, toi lua. Sa lato whaia le mele tau o le T.A. la o. Ia kongo ke whape mai, well, that's pastor, it's very simple. Wa e whai ngofia e le whai ngofia kele. O le te talo. E le o se me voi le se ilonga e muro lima ko a whai. Se ilonga e whaalongolongo mai lau whai au ko. Hallelujah Jesus, thank you Lord. Whamunga. Le le ka kalo i le whale. No, it's your lifestyle. It's not a religious activity. It's not a ritual. Mea nganga rei mai Yesu, whai keke o ko ngaka pepelo pe anga kaloi, wha umi ala ko ukala, wha pe ala ko rekele o la ko ukala e whakari ai. Ai ka kalo e ulu ilo wa feafe. Mai e ilo e ke ka kalo ai so se mea. We don't go to prayer meetings, you are a prayer meeting. So se mela ve ke ia le fa pela fe ko se ya fai fon kalo ia alu ia make sure ke ka kalo ia atu ia le ro walu ke moi fon ka kalo ma ele lo ai fon ka kalo ai se langa ke le ka kalo i lo fali. It is your lifestyle. Ele o se me se ro kumu e kalo la ia le ai ke ka kalo is your lifestyle like you breathe air every day. You need a good relationship with God every day. When you pray, you're telling God that you need help. But when you don't pray, simple as that. It's the only thing that expands the rule of God. It's a singular condition for kingdom expansion. E kau ke amaya revival pe kakalo. If you fear kakalo, revival can happen anywhere, anytime when we pray and keep on praying.
Ia I loa tātou se kale sia te talo. O ka ngaka lo whakalikari aku I le li e fia te talo. E wala au I le tua, tangi atu le, a iei se mea lo mana o mia le kale sia le teimini lei. The universal body of Christ is prayer. A fo inga inga kali mai le tua I le te talo a Solomona fa mai. A maka ua mai le ngai maoka I e fio mai, liu walo mai tali le tua. If my people which are called by my name will humble themselves and pray and turn away from the wicked ways, then I will hear from heaven, heal their land, and forgive their sins. E manga o mia I o te talo le te minei. My voice is upu, a prayerful church is a powerful church. A prayerless church is a powerless church. A fai ka ko ke fie ka kalo, ngai fo inga ruenga ko kupu vavenga. Langa o mea ia lena tau tala ia I le fionga le li. A fai tātou te tū mau pia I mea ia sa fai inga ua fio mai le nganga pa ia le Pentecost. Ka kou ke vava ai revival. O lau tala ia ia I whaolo lainga I tono le ngā ruenga. Real wine. E le mai Yesu, I have the true wine. No, I am a true wine. E le o ia kia u le vinga mongi. Mai Yesu o a u le vinga mongi. O le ku mau ia kia u ma pui ko kongu ia ke ia. O ia lava e fua te le mai. Kasi le vaenga ke fua ke le mai ai whale nganga. O lo fia e te talo ma mafuta I le tua. The last one. Ngai loa I la tau. I le mele tau o le. Ngā luenga o le leinga. Reconciliation. O ngor whai unga lava o le palkalafa nen whai tau ina whamai. Wa tū mau pēr I la tau. I le mafuta whatasi wa tū tele la tau mea. They have everything in common. They aid one another. They aid cheerfully, honestly. What they get, la tau fia. Ai fia. Amen. Ona whapena lea, ona alofangia I le nu. O le whamoe, o le mea lea muli. Ia whapena, ona tātou nau e le ngata o le whaale leinga o leista ngata ma le tua, ma le whaale lei leis kanga I leis kangaka. A o le tātou nau ia maua ni nganga mo le malo le tua. Ia e ma le manuia le wha tamasoali inga. Ia se nganga la ngai fa mai nga umaloanga la ko faia me ia ko lifestyle o malo le tua o le mea na o ia ina fio mai le tupu fa popo tangata I le lotu e fa popo tangata le tua I le ngaruenga o lana na me fai amen au tatou ia tatou te faia uma me ia lo tala no mai ai le fionga le tua me momoa ia tatou fia I le olanga o ina lua ia tātou fia I le ola fe sotai. Relationships. Can you say amen? Tolu ia tātou fia tāpua I whamaoni le tu. Make sure tātou te samina le sili o le li ia sa uma. Ka kou ke whaea ia te ia langa. E lewa pe ka pua ie ka kongi ka ie ka kou ke iai ke mkalasi. Ne ai. Ka kou ke ka pua ia le kupu e onga I ka kou. Amen. Ona wha tātou fia mafuta I le talo. Pale vaenga mulmuri. Ia whai tātou matangata e wha tupu le leinga. Lewa mai whai po luas fulu o le lua konitom tāu pu e wha whai po luas fulu o tātou o sa valia le li. We are Christ ambassadors. O oe o le amapasa ke riso. Amen. O le winga ia e loa mo li mau aku le lei o le li I sesikangaka. Ia whaasu suru atu fo I laula mepa. Ina ia tātou matua mana malamai. O le ngalue mai o le nganga o le tua le nei taimi. O mea ia tupu pe a ngalue mai. Whai ulu tusi ngaluenga e manatu ulu tō tele. O le tusi le nei ngaluenga e pise I o se tusi fo I lele ke ia ua mou aku e le isonga formal fo I lele conclusion. E tātou te talitonu o le ngalue mai o le anganga pa I o le tua le taimina nei e ngalue mai e wha upenga o e whai me silia le I fio mai Yesu. Wha upenga I tātou a e le I fio mai le li. So e tele la mea
e whai e le nganga o le tua. Pe a tātou tau ma whai pe tāo fiofi mea tā ua ia. O lo tu mai e le fionga pa ia le tua. Tātou tū lai whātasi le e whewha mora nau. Let's all stand. Eli tu ina tu lana ona. Pea no wea tu le fiafi. A whai o iei sisi lalo nei fale na tele Italia ina Yesu e whai mona ri mona whaola. Ia wa aile nei a fiafi e tauna Italia aile li. Hallelujah. E meise ona wha upenga ina i tātou. Mō ngā ruenga whai o nei tausanga. Ia e meise foi o le whaola o la ina peo loso i fua au auna. A ngai atu le whai ungo nei tausanga. Ia e meise foi o le nā tausanga. O anga i mai. Lo mātou ta mai o i le langi. Whawhetai i lo wanga le lei mai. Whawhetai i lo mātou langona ina i le whātua tua o lo wa fio mai le menei. E whamanuia mai i o mātou loto lo mātou tua. Mātou te i loa ai leri i e. O ia vaenga uma sa whamamana ma whama ite ina e lo wanganga pa ia loto le wa apostolo. O vaenga uma nei o le mātou o onanga. E te tau lava o na whaatino ina i aso uma. A o mātou whaatari atu i le fio mai o Yesu Keriso. Whamanuia le tua i lau au auna, ma le whaletua, ma le ka le sia nei. Maise foi au auna o mātou mafuta whaatasi. Le li i e whawhitai lo upu e whamanatu mai e pea. Nei vaenga tā ua i te tau. O na mātou vava ai to toa i ai ma whaataua. A o mātou ngāru lue e whātau nuu lo whina ngalo i le lalorangi nei. O le mātou te talo lea, mātou te toa e watu le tauranga pati lo mātou atua i lau fio. I lau whetala i mai vaenga tau. E te tau o na mātou whātau ruina. Ia vi i ai le sua whamamalu o lau fio. Le atua le tamale alo ma le anganga pa ia. Amene. Amene. Tali tonu wa tele le whata alofa, wa tele le viinga e ave le atua le nei a fiafi aisea. Le anga o le atua e ou le viinga. Mana tu le nei a fiafi wa kea ilangi le petu tali matangi. Awa o le awa, mapu i vasa le whasu ina ula o le nei a fiafi. E ala le tātou tuina atu o le atua le nei a fiafi o le tātou viinga ma le whaafitai le atua. Ona o lona anga le lei taitai mai yailo tau soifua o le mātou wola. Wa tātou wheiloa i e le nei a fiafi vi ala le atua. Alanga mai le nei a fiafi le lei le atua. Taimi umalava. Taimi umalava. Opa ia malu o Samoa. Tali tonu o le au leo o iesa ufa matalanga. Leanga e whai mai o le ia wa uma ona aisa. Wa uma foi ona tu matamanga. Ai ole fue lave le aisa se mawhai ona ia au tala ina. Opa ia malu o Samoa. Melele nei a fiafi o te mua i whaatalofa ma o whaafeiloa i atu. Pa ia le au whai ngā luenga te tofi le atua mwhai on tātou wheiloa i le nei a fiafi. Whaatalofa fo i Samoa wa poto. Tali tono le a whai mea whaasolo tātou polo kalami. O le atu ina atu le au talavou. A mae a le au talavou. O na tu ina atu leo le avanoa le sunga i le whaafeangainga i a seve Ioane. Ma le ka le sia. A wale la tau whaamoe le nei a fiafi ma le nganga whaalualu.
Mana ye ole upole la ungana nei. Ola uta ofi ole upole la ungana nei. O mana tua I taua isi atunu e tolua. Ole fai la ukala e saungi mai mose fa mole mole. Pa pe naona va tauni si atunu e tolua. Vo fa pe naona fo tele yo le si au tau vo fola. A o le si au tau. Ola e to tele feola. Fai mai lole tala tangata le tai tai au. O e au uma mai a ia au o lo toto mata. O au na le na taua le taua. O au uma la toto mata. Au mai o au na le na taua le taua. A o au ele o toto mata. Fa pai pai e pe yo. E ye le taimi e au e masusunu le afi. Ea. O le winga o la o whamitalaga. Ma na ye o le a te male na fai, le skit le na fai anei. A e le sauni ma e alu ma le whamaoni le atua. E le taimi e piki e o ele na o lau au e toto le mata. E te ngalua I le atua. A fai fai le au e le whamaoni. Ia e le me o ye ta o le afo le ale ngole melea. Amen. E se lo le me o e ta o pe ale whamaoni lu mo le atua. Hallelujah. Amen. O le awa nga I maile. Vai nga mose le nei afi afi manuia lau sisila ma lau whaafonga. Talo pasi o nei afi afi. La saungi lau mose. Eu su se pesi. Kata warunga le inga le tua. Nei lau whaafonga lau sisila. Au e te lau. Tua
Atia! 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 Hey, hey, whoa! Si passa a Sari! Hey!
Joakima le tupu o Utah. Na sawa i Nebukanesa le tupu o Papelonia Yerusalema manavangaia. O na tuina tulea e le alii la na pule. O Joakima le tupu o Utah. Fatasi manisi ipu o le fale o le atua. Na ia ave fo'i a mea i le nuu o Senara. I le fale o lona atua. Ua mavae atu ni tausanga. O na failea o le miti lona lua Nebukanesa. O Nebukanesa. Tupu Babilonia. O faile si au miti e lua i au miti. Awa watu wale ai. O fesi. O le malama po le ale uingo le miti. Umara bukoto pataura itu. Ei maseisi malama e o le lo foi po ai seisi ma fai fa malama ni. A o i lo o mai po. Le o mana tua. Taliano lana au mai ai ta fema me yuta tangata tonu ale na le faina pa malama la bitia awanga ami talia
mana wilo mai lang. Wai mai la au ma fala. Awo jumjal. Oh fama ya ile jelo madle. Olona paolo. O fa malu yai. Malu vai fa o mau. Ai la katena. O le joa jelo jangan coba joa sina mai. O le voi la au. O pa pelo ni ala. Ai pejat. Vai fa mo lunga. Vai fa le binga ma mal. O le na mai le pule ya chơi. Awak jangan tu. O le binga mal ni ala mit. Ya le jami. O le apa umati ai le la. O le asa malo. Ai ole la awela. Ole afaracha. Ai fa joy na jam. Ole winga la mit. No bakal ni tele ele dai. Sao faya no marosi. Faya no pato. Ia lo mamang de la lani ato. Lo malo e falasia euro. Eu sitai na lani ata. Wa malo si lo palo malo kota mai. E ia le malo patronia. Wai na se. E si le atu lo malo. Nebukadnesai na utofia oe a vea matupu sai peitai ua e whaoa le biinga ma le mamalu o le mea lea o le atea oe matangata o le atea ma oe le malo e te mau whatasi ma manu o le bao e te ai le mutia e peiopo. Check. Testing. Ua mawai tausanga e fitu. Testing 1 2. Ona toe a ta mai ai leo Nebukadnesa mafoi le salamo. Check. Testing. Boni mafa maun. Ole atua tanielu. Ole siri ese la moia. Ole atua e ana le kule. O polo ina no. Watu no. Mamalo umore la rolani. Tapua i mabili le atua tanielu. Rona manafo, lana pule, e auto pulanga. Se ia o le fa ma. Le atuae, o fa mo lunga yo profi fa. Fa ba ngalo mai na wa na. Ekalesia o pule marama o lo faine o faatuina ele tu peitai ele mafai ele lo fo le tu ona suia o ia o le fa maoni ele mafai fo ia lo fa maoni le suia o ia o le tu e lo fa a fai ele fa maoni nis
pe whaalea o ngā ina I ea le whaamaoni o le sili sili ese. Lea wa o mai, tala le tuspa ia, tutonu o lo a inga, whaala potopotonga, e ka le sia mawhio anga, o a whaiva o lo tātou ngā lulu e mapuna wai ai. E leo le tamau a inga ma le oa, e leo le poto ma le malos, e leo le fita fita, ai o le anganga pa ia o le atua. O maila na upu le fiafi, a uma tātou whaia o se mea, tātou tue whaafo I atu le pule, o ia o le ao hao mea uma, le atua lea. Tala tu spaia. Salama fito suma tolu fai polu suma pa. E te tai ia te au I lau pule. Ai muli muli ane te talia mai au I le manuia. Fa manuia le tua I lau whaafonga ma lau sisila. In Jesus' name.
Sua saúde. Aleluia, aleluia, pai. Nós saúde. Aleluia, aleluia, pai. Okay, yesterday we had choir rehearsal, but now we can sing it for real. Come on, let's sing this song. Here we go. The Lord is my shepherd, everybody. The Lord is my shepherd. He goes before me. He goes before me. Defender behind me. Defender behind me. Y'all been practicing. I won't fear. I won't fear. Filled with anointing. I'm filled with anointing. Thank you, Jesus. My cup's overflowing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. No weapon can harm me. Jesus. I won't
me le toi fa mafa mai e lau pati le nei a fiafi. E iai le kari kongonga ngei a fiafi o lele ua saa ia kua o malo pe i o le kala e whai kama malong kua whitingi i le ala kaua. Kari kongu foi lele ua le vanganga pa ia le ngei asu. Ia ua avea leo mo kako woso kako ke fo i ma kako i o kako wa inga le ngei a fiafi. Avea ia le upo le kua e whai ma koma kawinga i lau savalinga. A o kako wanga ia kua si ui o le ngei kausanga. O a fo ingi skit mangi ai kema nga saungia le e ka le sienge kaua inga whai ma vaila au au ngai lo soi fua au au ngai le kua. Nga kulinga ia fiafi o a fo i sau kaulanga o fo ai onga o le kua. Ia e leo ia se manguia sunga il fafia ngai ma le ka le sia. Ai mako ke kakalo le kua o sosia o manguia. Ko e whaku kumu mea wa whanga o ngau winga o lo kua lofa i le kua. Mako le ngai ia fiafi wa umal kako pol kalame.